Babukela emakhaya siyanibingelela. Lo nivusela lawo kwemicimbi lesicalaba. Ubhadla bhadla manje amhlophe sedubhaya dubu nabazokhahlamba. Nguyelo lovelayo kwemadoda kulesikhathi samanje. Ngifisa ukuthi wonke umuntu othola le video kuphela enze ubulungiswa asubscribe ashayine notification bell abese uyayishare ke le video ukuze tofinyelela abantu abaningi. Dr. Cimbe sicela bakalona ukutholakala kamanzini emhlambeni. Lamhla ngitoveta nathi indoda yami leti nzathu leti khandwe ngelicophelo lelisetulu. Lapha ke kikona ngikhuluma nabosomabhizinisi labancane ngibe ngikhuluma nabosomabhizinisi labakhulu. Ngibuye ngikhulume nabantu abatisebentako nje noma labathengisa izinto ezithile noma yini lehlukahlukile. Ngibuye ngikhulume nemindeni osebentako nje thotha noma ngibuye ngikhulume nomuntu ongasebenzi. Kuleli khasta lamhla kuyadzeka ukuthi ube nento yakho. Lokho kukwakhelwe lalabesaba kwethwala. Kodwa kona cishe kusebene njengesethwala lethi akuwendi ngoti akuhlatshwa ngada wendiwana. La kunemuthi wekugeza la. Uyageza ngale nduku lena. Na ugeza ufaka libisi ufaka nelcoins la kulelo live lohlala kilo. Uqele uthi kusuke onke emathundini amnyama. Ucele ukuthi tonke into letikulandzelako letimbi divaleke diphele. Uqele ukuthi kuphele yonke into lembi lekhunywa ngawe yona. Bese usuyacela ukuthi kuvuleke tonke into takho kodwa letihamba nani nemali. Khulumisa le nduku leyo kanjalo noma ngabe uneliqala noma ngabe unani kuyawuhlipha konke bese sekulungiseka lempilo yakho sekumela ukuthi manje mase ugezile bese uyaqobisa ke ngale nduku le. Ikhandiwe njalo bese uyagcobisa ke ngale nduku le. Ucela ukuthi la ngihamba khona ngifuna bangibone. Ngifuna kubonakala njengelanga libonakala mhlaba wonke. Ukhuluma lamagama lawo uthi ufuna ukubonakala njengelanga libonakala mhlaba wonke. Tonke into takho madikhanye la ubambe khona makuphumelele sikhundla sithole emacustomer wathole ingicukela phambili ithole ceba uqede le ndvodza le. Emveni kwaloko senginange umuntu wekugcina lesimsebenzako lengenza ngimphakamise. Le nduku lela uyayithatha uma ngabe ufuna kuthuma indvodside ikulandzela imali la wati khona sikhona khona iyakulandzela le ndvodza. Uma ngabe ufuna ukuthi amakhondom akho nabe unayinye anze abe manengi iyakwendela le ndvodza. Uma ngabe ufuna ukuthi insango yakho bayithenge ngendlela ufuna ngayo ukuthenga imoto netinkomo iyakwendela le ndvodza. Uma ufuna kwatiwa uqele konke lokuqelako iyakwendela le ndvodza. Isebenza njengesethwalo maneke ihluka lokuthi yona ayisiso sethwalo awuphahli into thita wenda into thite ngayo. Ihamba yonke 3 le ndvodza. Ayifuni ke abantu labadlalako ngifeel veta nje manje ngoba kunebantu abathathola imali nyalo basi imali bayinatha basathi bayendana nawu nale ndvodza itakutshela ndvodza ngisho usukulele ukuthi hayi le tuck shop locaba kuyivula ayisiyo yakho wena kufanele uthenge imoto lenje itawufika imoto senzaweni leso wena kufanele wende nako wena kufanele ubolekise ngemali wena kufanele wende ini wena ufuna uyofacea kubuta uqasho wena ufuna ini le ndvodza yesebenza iyaloko le ndvodza ihamba ngamadoda lamabili. So umuntu ofuna ungaba noma ngabe ulive uDr Cembe ayisendwa uDr Cembe uphethe leyo mali oyiphathako ithi ayijule ngekuhlukana kwayo ithi ayijule nangesihlukana kwebantu khona umuntu lo yimillionaire nakayibhadala ngayibhadalele 1000 utayibhadalela 100,000 ukhona umuntu lo 1000 nakayibhadala ngazayibhadalele 20 rand ayibhadalela noma 1000. Ukhona umuntu ongenamali tawufika ibhadale 500 iya ngale tigaba talo muntu. So ke bantu abaphuthume ngoba le ndvule abantu labaningi sebayithethe futhi bashilo ukuthi bayabonga ingaze iphele phinde futhi ngoba ngimuntu lo busy lesikhathi nase sengiyavela lapha kuyakha
Uma ubona le video nje shayela dokotela enomborweni yakhe lutadiko loku-76 18 30 35. Nangabe ungaphandle kweli vele utawushaya +268 76 18 30 35. Mani ibhale kahle +268 76 18 3035, noma ke uthi 00268 79920698. Yabonga babukeli emakhaya.